خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رؤوس بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rupani dawuh laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhu luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan walakinnal miskinu alladzi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftanu bih fayutasaddaqu 'alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas. Laisa ora ono sapa al miskinu aran wong kang miskin iku alladzi wong yatufu kang keliling sapa si alladzi keliling alan nas ing atase para manungsa tarudduhu kang nolak hu ing alladzi apa al-luqmatu sakpuluhan wal luqmatani lang 20-an taruduhu kang nolak ing alladzi apa al-luqmatu sakpuluhan wal luqmatani lan 20-an wat tamratu lan sak kurma wat tamratani lan 2 kurma loro yani dudu wong miskin niku sing keliling-keliling nang wong njaluk sak puluhan utawa 20-an njaluk sak kurma utawa 2 kurma. Walakinnal miskina kan tetapi ini utawi wong kang miskin iku alladzi wong la yajidu kang ora nemu sapa si alladzi ora nemu ghinan ing cukup yugnihi kang nyukupi apa sirinan ing alladzi atau ing miskin pada walakinnal miskina tetapi utawi wong kang miskin iku alladzi wong walakinil miskinu walakin al miskinu iku alladzi wong la yajidu kang ora nemu sapa si alladzi ora nemu ghinan ing cukup yugnihi kang nyukupi apa si ghinan ing miskin ing alladzi wala yuftanu lan ora den weruhi tidak diketahui sapa bihi miskin utawa alladzi fayutasaddaqu moko den sedakoi sapa si alladzi fayutasaddaqu moko den sedakoi sapa si alladzi wala yakumulan ora jumeneng sapa si alladzi fayasalu mongko njaluk mongko ngemis to njaluk to ngemis fayasalu mongko njaluk mongko ngemis sapa alladzi njaluk annasa ing para manungsa. Riwayat
dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang miskin itu yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, kemudian diberi satu suap atau dua suap, satu kurma ataupun dua kurma. Bukan orang miskin, tanda-tandanya orang miskin bukan ditandai dengan berkeliling kepada segenap manusia untuk meminta satu suapan atau dua suapan, meminta satu kurma atau dua kurma. Walakinnal miskin, akan tetapi yang sesungguhnya, miskin yang sesungguhnya, orang miskin sesaungguna, alladzi la yajidu ghinan yughni. Adapun miskin yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Orang yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk mencukupinya, akan tetapi tidak diketahui oleh orang banyak. Orang-orang banyak, orang-orang di sekelilingnya, mereka tadi itu tidak menyangka bahwa dia dalam kehidupan yang terhimpit atau serba kekurangan. Meski demikian dia tidak berani untuk meminta-minta, padahal keadaan yang serba kepepet. Tetapi si miskin tadi itu tidak mau menampakkan kemiskinannya, tidak mau mempertontonkan kebutuhannya, sehingga mereka orang yang di sekelilingnya menyangka mereka adalah orang yang, si miskin adalah orang yang serba kecukupan. Hadits nikah menjelaskan tentang memberi kepada orang miskin. Tidak harus miskin yang minta-minta. Kalau seandainya orang yang meminta, yang memberi, menunggu orang yang meminta, miskin saya keleleng, saya pengemis gila, berarti tanda orang miskin kudu ngemis. Sedangkan orang saya kocak orang miskin benetan denemun ngemis. Orang miskin neka orang saya tandi kecukupan untuk mencukupi kehidupan. King tak gelem tak minta. Lamun sambian neka meri dari orang miskin kudu minta. Berarti sambian bener termasuk orang yang ngelakonin syariat perintah agama untuk memberi fuqara wal masakin. Karena sambian meri nu apa dentek mun minta. Sedangkan kanjeng Nabi reng miskin bene la yatufu 'alan nas. Laisal miskin walladzi yatufu 'alan nas, bene reng miskin sele aling keliling tamis ngemis ruah. Bene minta saumpaan, dua umpaan, minta sekilo, 2 kilo. Orang miskin setaan di kecukupan untuk mencukupi kehidupan, king ada reng tahu. Berarti sambian kudu nyari. Menonton tanggung jawab, bener yang lapar gara-gara sampian, padahal sampian mampu beri saumpaan atau berdompaan untuk menyambung kehidupan. Orang tak tahu kok cek miskin, cek keng mentai beri binggolah. Mon sampian ngaranin reng miskin kudu minta pak, ya tak bisa. Cek kadang bener reng miskin di sifat todus, di sifat malu nih. Sombong tak gelem, bantu tak gelem. Karena abang tadi orang se menjaga harga diri, tandi betek-betek meminta-minta nika. Tanggung jawab aku, bener yang sakit. Mon sampean dente orang seminta sombongan karena abang tak mampu meli obat, berarti sampean tak ngelakonin perintah agama. Saya saling membantu, saling tolong menolong nika. Padahal perintah agama untuk menyantuni fuqara masakin. Dengan Al-Quran pun banyak perintah-perintah infak sodako deka fuqara wal masakin. Akan tetapi kaulaban panjenengan kadang ngaranin reng miskin, ngaranin orang butuh, mun orang gila akeliling atau minta ngemis buru beri. Bener ini kajian Nabi reng miskin jadi ya la yajidu ghinan yuni wala yuftan wala yuftinu bihi fayutasaddaqu alaih wala yaqumu fayas'alun nas. Ingring tak minta aja, sangkut tak cukup. Penghasilan kurang, sekakan orang tak kurang, abak dalam keadaan buta, dalam keadaan sakit, king todus tak minta. Lo orang singak ni keseperlu bantu.
kadang orang sakeliling gak sama, maaf kalau non sebu memang jadi profesi ngemis sebab andi tanggungan kredit ya ada potos ada kemarin nah maka bedelakar orang fakir si aben nikah tak ngatonaki dak ke fakir nah beda orang miskin tapi tak gelem ton ngatonaki dak ke kemiskinan nah gini ke si perlu bantu saungguna sebagaimana para sahabat beda para sahabat ni kese terikat kelaban jihad usaha tak bisa kenapa karena pun andi keterkaitan kelaban membela agama sehingga mereka tak ngatonaki kebutuhan nah lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Dabun Gusti Allah lil fuqara'i berinfaklah kalian kepada fuqara. Nek perintah lil fuqara'i ayan fiku tegese napa infaqo sira kabeh lil fuqara maring wong kang fuqara sinten alladzina uhsiru fi sabilillah mereka fuqara yang terikat oleh jihad di jalan Allah mereka tidak dapat berusaha la yastati'una darban fil ardi muka tuku tak bisa karena ada panggilan jihad muka bedak tak bisa karena ada panggilan jihad terikat kelaban jihad fi sabilillah maka dabun Gusti Allah anfiqu lil fuqara ay lil fuqara infakin jeria bantu mereka santunin keluargana tanggung ruah kebutuhanna karena mereka sedake tak mungkin punan mereka terikat la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min ta'affuf mereka orang-orang yang kaya mengira mereka sudah berkecukupan karena tak gelem minta tak todus minta nih ke sahabat nih para sahabat nih tak anda tamin tamis ngemis ke orang padahal mereka dalam keadaan miskin fuqara fakir yahsabuhumul jahilu aghniya min ta'affuf orang sesoki je ngira nyangkah kisoki ruah nyata nah ada pengemis ada si taminta lamun orang se minta yarane ngemis pas meri salah sasaran sampean mesti nah ki orang sing ngak nih saya bantu la yas'aluna an-nasa ilhafa mereka tidak mau minta-minta kepada manusia mereka tidak mau minta-minta kepada manusia mereka menjaga diri memelihara diri daripada meminta-minta tak gelem baca tak gelem mendesak tak gelem maksa bantu engkau ya perang enten bahkan orang sesoki nyangka dekat orang-orang senorok jihad dekat adalah orang sesoki orang sudah padahal dalam keadaan tadi risa perlu bantu dari nikah perlu berperhatian khusus mestinya dari pemerintah baik dari orang-orang donatur orang-orang yang mampu orang-orang yang cukup khususnya dari pihak pemerintah mesti beda perhatian dekat para asatid seterikat kelaban muruk para guru-guru seterikat kelaban sekolahan-sekolahan si aben tak mampu usaha mun ngantel lagi na bajaran tak cukup berapa bajaran madrasah alis si bita kebu marah dukalnya tang kacamata lah sebitek ebu guru madrasah tak oleh alaku malah balaku apa umpama nyari rosuan kula kuskan beduk ya tak nemu ki umpama jualan ya jualan paling mulai pukul belu pukul setengah sanga sampai beduk kudu mulai mulang ke madrasah asar malam jam 5 mulai muka apa Mas mestinya nih kesebeda perhatian beda orang saya napa kela napanya mana la yastati'una darban fil ardi mereka terikat kelaban dakwan
terikat kelaben napanya mana mulang nika saya guru langkeren saya mari maghrib lang ngajar saya langker sore duhur sampai sore ke madrasah mari maghrib dek langker sampai esa ala ku apa mesti orang soki orang sekitaran nika perhatian minta todus malo tandimu mau tak minta ini tinggal jual lah neka rasa ustad jual cilok gua repot cetek cokop pebi sambian tetapi orang miskin bener orang sak keleleng kita minta tetapi perhatian nih kemestina orang yang berketerikatan para guru-guru para asatid para ustadzah nih tandi lakeh anak banyak kiko tungengonen yatim ki molang anak noreng masya Allah lemestin dari pihak pemerintah nih beda baik dari tisah pemerintah tisah beda perhatian tentang guru-guru saya tak berkecukupan nih cukup mungkin beda napa sosial saya lain beda dana saya untuk khusus nih penting nih ya anan minta penter kayak ustad tetap beri anu segala serong ngajar do lalu aja bineran di benih malaikat iya mon guru na malaikat guru na malaikat tak ngakan tak ngenom tandi anak tandi bine baca guru na amo geremogi paham iki jadi hadits nika memberikan pelajaran tentang sikap-sikap kaulaban panjenengan sedalam kebedaan mampu cek sampai menelantarkan orang-orang sibuk kelaban dakwah sibuk kelaban molangah sehingga mereka terganggu ngajar tanggung jawab aku dengan akhirat orang sekisoki orang semampu nih bareng pemerintah tanggung jawab kia orang sekisoki tanggung jawab juga karena tak keliling nih tak minta nih tak ngemis nih karena menjaga harga diri kocak afif ya orang saya menjaga harga diri nah yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf mereka tadi orang yang afif tak gelem tak minta apa boleh ngelakuin bareng seneben punten tak gelem maksa ke orang la yas'alunan nasa ilhafa tak gelem maksa minta ke orang kelabon maksa engko re tandi engko re punten justru mereka menjaga betul dekat hal-hal sifatnya mes-ngemes nika. Taib. Hadits nika bisa kita ambil beberapa faedah. Di antaranya al-hiddu 'ala ta'affuf. Bede tekanan untuk menjaga diri cek sampai andi betek pengemis. Usaha alakoh. Profesi bene meminta-minta. Bene akeliling dek bungkon orang minta saumpaan dua umpaan bantu sengko engkau warung engkau rebutori yang engkau butorua cek kebayi telantel nikah hadis menunjukkan apa al-haddu atau al-hiddu ala ta'afu berde tekanan untuk menjaga diri cek sampai jadi pengemis semelarat apapun sebutan apapun lah kang kui seorang semiskin ta'afuf afif kang kurang sesoki cak dan tak bentah jadi orang ni ka mulandi betek eta pentang ki lumayan tapi mau pentang ki meri aro ibarat napanya mana ibarat orang ni ka pada bereng somor mau tak selok tak meri jadi kudu nyelok kada nyelok baru oleh aing beda orang semodel enggak somor ni ka dan tak pentah mau tak pentah tak beri beda orang sepacat sifat enggak somper pak tahu saya pentas somper nih mengalir terus sungai sabe somper belumpeng mengalir terus nih enggak somper nih tak ada teh pentas nih mengalir terus nih lakar lampu orang tak ada teh pentas beda orang enggak tandon colon raja yang keluar cara kelecer pamun wajah ese belum atas liter ese 1000 liter cara keleceran keluar warna cerek dia dan saya penta ya meri keng tak patut bereng dunya nah ya
Al-hiddu 'anit ta'affuf. Karena Allah Taala napa jangan gila moci de orang se ta'affuf nika. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf nika puji na Gusti Allah, poci na Gusti Allah, gawon Gusti Allah, de orang se puto king tak gelem ngatonaki buto na tak taminta. Sampai orang soki nyangka aja reng cokop agnia reng soki. Allah Ta'ala heran de orang nika. Jangan reng coba gumun. Gusti Allah niku gumun, heran, gawo, nanggung miskin tapi ndak ngetok-ngetok no miskine. Nah wong sing gak duwe tapi ndak ngetok no, sehingga wong sing sugih ngira niku wong sugih, kok podo. Senyum nang wong, rahat nang wong, ndak ketok merenguti, ndak ketok, ndak digawe-gawe miskin, ndak dengan badoreng miskin ki andelet. Mata apa sabon? Iya bu, mono kok, saya kakak mau tak laku, tak kuat kok saya apa sah, dinalah. Korengon yang tangan nak bini kok apa sah, kok tak laku, dia mak nyaman. Jadi miskin ni kebi telantel, kebi andalan, urat melarat. Dalil pacar mereng melarat tekening dalil muka dong pekel tahu salil dalil lah kok buta dalil buta PC ya orang soki lampe ki biasa orang miskin lampe Allah Ta'ala ni geton engki padahal abang dalam keadaan apa? Dalam keadaan butuh walau kana bihim khasasah. Padahal abon ni ke dalam keadaan butuh tapi ki bantu. Anika Allah Taala gawo do reng anika. Bener reng soki selampe ya biasa baca de banyak hartana. Reng tandi. Tapi mikir orang setandi, reng miskin ki peduli do orang miskin. Nika poci ne Gusti Allah. Nomor 2 Dhammul mas'alah aneka napa cacian kepada orang-orang yang meminta-minta ngenyek de orang yang seta minta nika tak bagus orang yang seta minta nika termasuk aib. Taib senomor telok madhul haya fi kulli ahwal wal ahyan. Pandik sifat todus, pandik sifat malo. Seto seminta todus, seto ngatonakin miskin todus. Cek katonaki melarat. Tahu saya tak cerita aki de orang. Miskin sampian ni ke cek cerita aki ke orang. Kami cek cerita tak kira bantu, cerita pada miskin. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran jawazut tasadduq walau bil yasir. Cek ada tek soki sak sedekah. Andi saumbaan, beki saumbaan. Andi korma 2, sekorma situ ngedeer, korma situ ngebagi ke orang. Engkau mau nanti 10 kilo korma, ya abid. Engkau mau nanti PC 100 juta, engkau sedekah abilah. 10 burang-rang neku, 10 juta. Al-jawaz bitasadduq walau bil yasir. Al-jawaz bitasadduq walau bil yasir. Boleh diperbolehkan bersedekah dengan sesuatu yang sedikit. Katamrah wal lukmah. Ini saya coba lagi Kanjeng Nabi apa? Tamrotun situng korma, lukmatun saumpaan. Berarti saumpaan rekening. Makanya jangan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngebieleng-aleng ben kapi dari apoy neraka walaupun kelaban separona korma. Saking dari pentingnya sedekah, jada teh soki. Andi korma situ ngerobar wede. Sop aja jadi penghalang dari apoy neraka. Nah, jadi mon kuleban manjenengan napanya mana ngerah orang miskin nikah harus tamintah keliling ngemis de laut de juda berada temor. Berarti sampean kita ngelakukan perintah agama. Mesti nah congo orang sekitar. Orang tandi, orang miskin, orang de sekakana. Berarti aki tak tamintah. Karena kuliban manjenengan ngangkep orang yang minta berarti cukup pada orang miskin. Nah ini kasih perlu perhatiaki. Maka ada debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas, bener orang yang miskin, orang yang saling keliling melolo.
Setamin tasaumpaan dua umpaan orang miskin jadi ya, orang setandi kecokopan, sesobung napa korang untuk memenuhi kehidupan nah, keng ada orang yang ngerti. Kini kesangkun saya perlu bantu. Paham nih kan gini? Nah, maka oleh karena dinto mon bedereng miskin tak minta beri keng tak kalah penting bedereng miskin si tak gelem tak minta todus bedoreng ngak nikah nih hula beberapa hari yang lalu melebuah neng Pasuruan nih Bonagung nih beda pembantu rumah tangga tabe orang saya menerima jasa ngebei parcel soro muntuk buah sini kagak buah buntu bagus hias terus kebei lamaran kebei hadiah kebei anu biasa nah saya beda buntu na plastik kasa bi anak neka ekeke apel tepa apel saya bagus ekakan teloan akhir ngente ngobengi buah neka bajana majar obeng orang tahun yang sekilo na senapa polo ebu sini kan mele bijian kan tahun le kiloan bingung akhirnya bireng bini ini kah paringi tak boron paring ini kah boten kersane sampun kula wonten teng griya lho boten tak gelem sekali paksa buru paksa nika baru gelem sebelum ini tak gelem bantu nih tak gelem sekali pun wonten teng kula bede compok pun punten cek nolan padahal aben dari potongan dari bingung nga obeng korang nika Masya Allah ki bedo orang tak gelem bantu je paksa nika pas acara eta cek bawa apel nika deur bi anak kula tak one ngetingkel keluar pas apel tepak apel larang bi kebaya lamaran reng soki Masya Allah bedo orang tak gelem bantu pada reng tandi ini tak gelem sekali sampai entar ke kula boten purun pakson paksa tinggal paksane buru gelem bedo reng soki di matandi ya bedo ake jeriket do di ngatonaki tandin mololo setandi sekali ini kemun orang si afifah orang bine si menjaga diri orang laki si afif tak gelem gak nikah nih macam menjaga kehormatan ongku karena yadul ulia khairun min yadi sufla tanang seberi atas lebih mulia tak gelem merendahkan diri nih tak gelem neka wah neka orang hebat ongku neka poci ongku tining Allah Subhanahu wa taala abad neka dalam keadaan butuh tapi tak ngatonaki benreng miskin tapi tak nganti lagi miskin lah. Oleh karena itu cek dentek keliling semeri kadang sekeliling ruah kikelenon sebu dak masjid paling 20.000 cek nyang aja sih tak ada sarapna lah pecel rokok ji samsu kopi no murni soklah can ya online 300.000 sewa na motor lah orang akan ketelo ke masjid paling sih kata ibu mon tarik ada kedenyang jadi ya kemudian sampean memerit dan tereng keliling nyari masjid si butuh pacet bade masjid si butuhku butuh karpet butuh semen arok yang tak tamin terus masjid bade orang miskin banyak yatim arok yang tak minta kini kesepar lo bade orang yang ngajari madrasah yang musolai gerlangker talak kolak apa juga nek tak tamin terjering sampai dentek mentan lah bila kadang-kadang orang todus seminta mungkin mestinya sampian saya mampu saya soki pemerintah bareng nika wajib nika Pak karena perintah agama nika untuk nyantunin fukorok masakin nyantunin orang-orang saya tak mampu nika bener pas saya beri kupon soro entar benentar enteng miskin nika malu saung kuno entar karo mrining sekilo waduh lek syuting ya entar enteng tadi mali terhormat ki ya mangkana
tak bagus santunan anak yatim sabak ya atas pentas nih orang tepak karena sangkun romelas ruah tandi bapak romelas sangkun apa engki pas pajong sabak ya atas tore senyantak bagus mestinya dari panitia neka tetap beda santunan marse neka entaren baik ke compon bang sebeng lebih terhormat neka ring setandi beri pon nyombong napa daging kurban dan sebagainya mesti entare neka malah lebih terhormat karena malu saya entar karena kene harus sangko nadi todus ruah pajeng yatas ruah nah, anak kula saben noro beda santunan anak yatim perapatan deh toju kapi tim yatim mama neka mencenggi ya troli PC pola na ngaku tak tahu siapa anak yatim ini siapa berebet sengko mau tak ongke jan lamat bi tenggine beri pah turu mole tak kira toron dia wah norok bi anak yatim santunan kita tepak jarang aneka adapun montoro mamul jakin anak yatim bener jarang aneka dengan lebih terhormat entaren ke jombon bang sebeng reng miskin bantu Sayyidina Ali Zainal Abidin neka putra Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada saya tahu siapa semberi dereng miskin neka tak muka labang ebek tasopu kecuali ada labang ni kebeda kebutokna beda beras beda gandum beda minyak siapa semberi pemerintahnya bingung ada soki model de remah siapa mata dereng tamen ya karena boleh cukup se soki lampe se miskin tak gelem mentah zaman kasah sia otang tade sing otang na banyak semberi banyak se minta tade sebalik mungkin seminta banyak semberi tade mun zaman kasah zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin muka labang bekta sopu pasti beda kebutuhan sehari dua hari tadi saya tahu siapa semberi dia reng soki model kata apa temen neneka setelah beliau wafat Imam Ali Zainal Abidin neka sobung umur baru lakun tade beras tade gandum tade apa-apa ya dan labang orang-orang semiskin neka bener tanya kida orang semandiin ternyata neng tengana punggung beliau neka neng pundan beliau ngecap pekolan pekol tibi sareng Imam Ali Zainal Abidin keliling neng kota Madinah orang-orang sedih tandi beri tibi yentare tibi yentaren kecompon bang sebeng pekol tibi sampai ngecap pekolan neng bau neka pak candring semandi tanya ki bedetan de apa neng Imam Ali Zainal Abidin ngecap pekolan neng bau berarti Imam Ali Zainal Abidin jadi tak asorwan orang pekol tibi bagi tibi dek compon bang sebong orang setandi nih kasih tepak bener pas reng tandin soro entar kesampian bener sesoki ro entar yang kimon mangken pacet reng tandi nih kebuto kereng soki wa orang setandi nih buto bantuin buto perhatiin tapi kewaku ning akhirat terbalik sesokinya reng tandi sop aja jadi saksi ben bukti ya dan Gusti Allah caaban to mana bantu reng setandi gila mon mangken keliling reng setandi nyari reng soki karena aban butuh kuaku sesoki butuh dari reng tandi nih kak karena lebih cepat masuk surga reng tandi ya Kanjeng Nabi biatuana ngak nikah Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin ya Allah Pak Odi dalam keadaan miskin peset dalam keadaan miskin paki ning akhirat papolong bi orang miskin ini mau natua pemantep yang natua nih mau tambah tak Kanjeng Nabi nata Kanjeng Nabi nih apa tak tako Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin mun mangken reng miskin ngin karo beda-beda mulai nyalon netok wah nyereng miskin butuh merakyat merangkul wah mulai dadi mentong miskin mungkin beda-beda melono tapi kuwi ning akhirat terbalik sesogi ning nyereng miskin sapa aja dadi saksi dadi bukti coba bawa aben mari bantu
Gimana tak bantu angku kita ada saksi tak ada bukti. Karena orang semiskin kekuatan andi kekuasaan, andi keleluasaan untuk membantu saya rabai, orang situ mana bantu. Bantu siapa saya bantu, tolong siapa saya tolong tentu orang situ mana nolong selama odi dengan atas dunia. Mun tak nolong sekali, lah bengat tak muka, cendelo na bintep, tak ada kebagusan sekali saya keluar. Kita itu tolong bi orang semiskin. Jadi nikah saya bagus nikah senikah. Mun beda orang tandi datang ke sampian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beda orang miskin minta ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hubungan luar biasa Sayyidina Ali ini. Tak bunga ada remeng kok cereng tang dunya le ke swarga gara-gara orang ria. Tang dunya le depak ke akhirat, aris nyelamatake nengkok ku ning akhirat dunya ria. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari dunia saya tak ada manfaat, harta saya tak ada guna. Tapi beda harta saya beda guna. Harta saya gawe sedekah nih. Senang Sayyidina Ali nih. Mun bereng miskin, bereng tak minta. Karena mun ben tak minta kok tak tahu. Coba enroa tandi. Maka kok senang. Mungkin sampean kan minta sekalian meri, minta dua kali meri telo kali ngerem. Mak kebelangganan sini kan. Ya, oleh karena itu ngokoreng miskin jokor kelaben keliling. Ngokoreng miskin congo kebutokna congo ekonomina. Kini antara para asatid, para guru-guru saya terikat kelaben dakwana, terikat kelaben mulang ngajar neng madrasah neng musola neka beda perhatian dari orang sesoki, dari donatur dan dari pemerintah mestinya mau nenten tanggung jawab kau nang akhirat. Harus tak gelem minta karena todus. Sebenarnya tak miskin, sebenarnya tak butuh miskin. King dadi orang si afif, ta'afuf, si poji dini Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang miskin. Dadi orang miskin saya saung guna. Iki beneka la yajidu ghinan yughni, orang si tak cukup untuk mencukupi kehidupan wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaih wala yakumu fayasalun nas. King tak gelem ta minta ka orang, king orang sekitar ada saya tahu si orang jadi miskin. Paham iki? Nah, jadi neka termasuk dammus soal, yakni dammul masalah. Neka termasuk cek sampai tadi orang yang saya minta. Kemudian pocik Gusti Allah ada orang yang saya tak gelem ta minta. Kemudian oleh orang neka aside kata kelaban sakone cek dan tek soki, cek dan tek lapang, cek dan tek jember dalam keadaan kepepet, dalam keadaan miskin pun kulaban panjenengan tetap dianjurkan tak harus banyak nominal lah. Walau lukmatan, walaupun saumpaan, au lukmatani atau bedu umpaan, tamrotan au tamrotani, sakorma atau du korma, neka ampun cukup untuk menggugurkan kewajiban kauluban jenengan untuk memperhatikan orang-orang semiskin. Neka Islam mongku neka. Islam berbeda di bene. Islam neka memperhatikan dan berde kepedulian de orang-orang se butuh, de orang-orang semiskin. Nah neka Islam mongku. Berarti ampun ngamalaki syariat agama Islam termuka tadi ilmu manfaat ben boleh tadi orang ni kan mau lampu tak ada pentah nyare baca sehari reng tandi ni kan bener ngetela tak tega ni reng bagus ni kadang-kadang pentar ki keberengan itu pentar sombongan keberengan itu seporan ya jangan kok keberengan seporan keberengan itu apa pilih saya tak keberengan ni dia ya. Nah, neka penting orang tadi orang saya peduli tentang sosial de orang-orang saya tandi. Makanya soro nyandek orang saya sakit, napa? Male anyokore dek nikmat sehat. Makanya sampean kudu nyongok de orang saya miskin. Male asokor ke Gusti Allah abadi dalam keadaan cukup wak ruah. Tandi wak bingung saya kakan masya Allah pas pekuak awak. Secil bayang lagi sampean tak nagu pese. Engki tandi lako kebutok na banyak pas iki so kinjegidek jandeng siapa ngelmat engel deng megendeng lak mengatakan lak umat tak tahu wah ya lebak cuba noreng gitu ya bak cuba noreng nih kamunan mantar mau kita ilmu semanfaat mantar mau ke ate kalau dengan parina hidayah bisa seneng do orang miskin ya bisa bantu do orang fukara dan orang miskin amin Allahumma amin. An Zainab
imraati Abdullah bin Mas'ud wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma tin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا حلالا دائما وأخلا أذكياء علماء نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا قبل أن تأتينا رسل المن أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد رب العالمين. فهذه إلى حضرة حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أهل بيتهم ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عكازم البقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكي عقيل بن سالم خذ بالرباني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والمسلم ومزن الدين المالباري والإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول إمام قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح قد بالبار الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى مقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمضار وإخوانه الحبيب عبد القادر أحمد جدا الحبيب الله محمد بن علوي بن عباس الملك وأخي عباس الملك وحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن ضر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيخ بوتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانير والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب علي بن سقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح بن حامد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار وأصول مفرم ثم إلى روحي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى روحي معروف عريفي ثم إلى روحي عبد الله مسلم وزوجته ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخوانه
أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن نغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية إن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين إن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا أصال مثل ذي الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.